Бородабата решает, да? Это Бородабата, да? Бородабата. Orada başlayın düştüğünün. Aha da yapıyorsun. Orada bas kelesenden öte gerek қой. Олар кім соғар? Енді ол жағын білмеймін. Қазақтар салса жақсы құраманың негізгі ойыншылары. Тағы берген Исламхан. Тағы берген Исламхан. Шойынбаев. Жалғастырамыз достар, орнымызда отырып қалмай көңілге көрсетейік. Орда басқа тек жеңіс тілейміз ғой. Бүгін Қазақстан атынан шығатын Ақтөбе. Толық бәріне жеңіс тілейміз. Олай болса, бірер сәттерден кейін команда. Достар, Шымкентте ажиотаж стадион тек қана 20 мың жанкүйерді ғана сыйдыра алады. Дегенмен кем дегенде 25-27 мың жанкүйер болатыны анық осы ойында. Себебі Ордабасы бірнеше жылдан кейін тағы да Еурокубоктық додаларда өнер көрсетеді. Қарсылас өте мықты. Польшаның Легия командасы. Кім жеңеді? Ордабасы жеңуге міндетті ғой. Сосын? Точный счет 2-0 немесе 3-1. Кім соғады болды? Айттың ғой саған. Тағы берген ұратын шығар. Сосын? Исламхан ассист. Матч басталды. Ордабасының бас бапкері Александр Синев осы ойыншыларды алаңға шығарды. Қақпада Бихан Шайзада, орталық қорғаушылар Сергей Малый, Темірлан Ерланов және де Мамаду Боч. Оң қапталда Ауыры, сол қапталда Гафуржан Сойынбаев. Жартылай қорғаушылар Асхат Тағберген және де Евгений Макаренко, Бауыржан Исламхан, Всеволод Солдовский және де Шахбос Умаровты жартылай қорғаушы ретінде оларға көмек көрсетеді. Смотрите, это не дождь, это слезы фанатов Легии. Орда, алға!
Всеволод Садовский керемет бір пасты алды да бір касаниемен қақпаға соққы жасады. Легияның қақпашысы қателік жіберді, сөйтіп солай аренеге де допты кіргізді Всеволод Садовский. Керемет гол 1-0. Штрафной! Асхат тебе 100%. Негізі Легия өте мықты қарсылас. Сол себепті олар бірнеше рет шабуылдады. Бекхан Шайзада 2 рет сейв жасады. Ал ордабасы туралы не айтайын? Бауыржан Исламхан өте белсенді. Оң қапталда ауыры бірнеше рет керемет пастарды асырды. Всеволод Садовский әрине және де Асхат Тағыберген туралы тек қана жақсы сөздер айтуға болады. Оң қапталда бірнеше рет шабуылдарға Гафуржан Сүйінбаев араласты. Менің пікірімше, екінші таймда тағы бір гол көреміз деген ойдамын, және де бірінші таймда тағы бір гол соғу керек. Жігіттер айтады, 3-0 есебімен жеңу керек, сонда бізде керемет шанс пайда болады. Сонымен достар, бірінші тайм аяқталды, есеп 1-0. Всеволод Садовский матчтың басында әзірше жалғыз голдың авторы атанды. Керемет бір шабуылдан кейін қақпашының қателігін пайдаланып, осылай гол соқты ордабасының шабуылшысы. Алғашқы тайм аяқталды. 1-0 Всеволод Садовский соқты. Екінші таймда қандай ойын көреміз? Екінші таймда енді бір гол керек бізге. Негізінде бірінші таймда бір гол керек деген бағана ойынның басында. Қазір енді екінші тайм басталады. Екінші бастала салысымен бір 15 минуттың жобасында бір гол салады ордабасы. Екінші гол. Оған да себеп біздің балнамыз, жанкүйерлердің көңіл күйі өте керемет әсер етіп отыр. Кім салады сонда голды? Голды Малый салатын сияқты дейміз. Малый баспен бұрыштамадан Асхат көтереді, Малый салатын сияқты. Малыйдың бір гол керек болып тұр қазір. Қайта ойнап жатыр. Жүгіріп. Бағана Шоқбоз Омаров неліктен гол салмады? Не жетіспеді? Ол жерде енді өзінің тактикасы жетіспеді деп ойладым мен өзім, шамалы. Тәжірибесі жетіспей қалды орада. Тәжірибесі ма, фарты ма? Фарты жетіспей қалды. Ата қалғандар керемет болды. Ойын керемет өтіп жатыр қазір. Менің өзім ойымша тамаша болып жатыр. 2-0 бола ма сонда? 2-0 болады. Бүгін Легия гол салмайды. Салмайды? Гол салмайды. Керемет. Бүгін 2 голменен өз алаңымызда өзіміз жеңеміз. Құдай қаласа. Алға орда. Алға орда, Құдай қаласа. Тура осылай жақсылап жанкүйер болып жүре берейік. Қазір Қазақстан бойынша ордабасының жанкүйерлері рекорд қойып жатыр каждый ойында. Даже кубокта да, премьерде де қазір. Қазір Шымкент жақсы. Ал Қазақстанда қазір спорт нөмірі 1 блогер кім сонда? Блогер өзіңіз болып тұрсыз қазір. Рахмет. Әкеңіз қолыңыз ақ қояды. Бір суретке түсіп жіберейін өзіңізбен. Давай. Екінші тайм басталды. Жүдісте Александр Сидев бір замена жасады. Всеволод Садовскийдің орнына алаңға жергілікті Шымкенттің түлегі Еркебұлан Тұңғышбаев шықты. Әзірше жалғыз голдың авторы Всеволод Садовский туралы бір мәлімдеме айтайын. Бір факт қызық. Ол негізі жартысы поляк екен. Оның әжесі де, атасы да поляктар. Және де осы матчқа ол ерекше бір мотивациямен алаңға шығып, алғашқы голдың авторы атанды. Қандай қауіпті сәт! Шоқбоз Омаров выходил 1-1. Қайтарды қақпашы. Өкінішке орай. Без слов, ё-моё. 3 сантиметра налево это было бы, я не знаю, лучшим голом тура, наверное. Александр Сидев қорғанысты күшейтуде, Мамаду Мбоштың орнына алаңға Бернардо Матич шықты.
Төреші пенальти белгілемеді. Қол болған жоқ. Қол бола ма? Болады. Үшінші гол болады. Кім соғады? Бобыр. Хорош. Өкінішке орай Бауыржан Исламхан үшінші голды соқпады. Содан кейін 2 минуттан кейін Легия ойыншылары бірінші голды соқты. Осы матчта 2-1 Ордабасы алды. Екі достар, эмоция жоқ, дым жоқ. Осылай 2-0 өтіп жүріп, үшінші голды соға алмай, 2 голды жіберді Ордабасы. Негізі тәжірибе жетіспейді. Себебі Легия өте тәжірибелі команда, қанша дегенмен осындай ойындарда қалай ойнау керек екенін олар біледі. Әтең, достар. Шешіммен келіспей қойып, жанкүйерлер бөтелкелерді алаңға лақтыруда. Керек емес, жанкүйерлер, керек емес. Есеп 2-2. Әтең 2-0 есебімен басым түсіп Ордабасы 2 гол жіберді. Соңында Бобыр Абдухоликов айбалаңда құлап кетті, бірақ та төреші пенальти бермеді. Сөйтіп Ордабасының жанкүйерлері қоқыспен бөтелкелерді алаңға тастап 5-6 минут пауза болды, бірақ та сол паузадан кейін Ордабасының ойыншылары гол соға алмады. 2-2. Егер де Ордабасы келесі кезеңге шықса, онда келесі матч өкінішке орай жанкүйерсіз өтетіні анық. Себебі УЕФА осындай матчтардан кейін қатал жазалайды командаларды, клубтарды жазалайды, жанкүйерлерді жазалайды. Жанкүйерлер бөтелкелерді лақтырмаңыздар, өтініш. Хлопаем бы! Поблагодарим их!
Влад, прокомментируйте, пожалуйста, гол в ворота Легии. Я слышу, что вы наполовину поляк. У вас какая-то... Ну, наполовину, но чуть-чуть есть. А четверть? Ну, можно так сказать. Это как-то вот давало дополнительную мотивацию? Да, я думаю, что нет, всегда хочется забивать, неважно кому. Да, просто интересный опыт, но не более того. А можете вспомнить, как вы забивали? Если честно, я не помню вообще ничего. Вообще ничего? Абсолютно. Все стерлось с памяти. Да. Я потом оказался около трибуны, даже не мог понять, что я там делаю. Да, ну изначально мысль такая была, именно так пробить. Изначально мысли не было никакой. Я вообще просто увидел, что защитник уже как бы вот, и поэтому спонтанно так решил сделать. А в дальнейшем чего не хватило для победы? Не знаю, может быть какой-то агрессия или концентрация, не знаю. Вроде хорошо играли, да, они создавали моменты, но обидно, конечно, очень обидно, не знаю. Отвратительное чувство. Да, конечно. А когда третий гол не забили, что промелькнуло? Типа, вот сейчас можно разгромить. Было такое? Нет, просто досада, что можно было закрывать игру, не получилось. Да. Дальше они уже показали свой класс и так далее. Я слышал, что у вас есть в планах в ближайшее время сменить гражданство. Насколько это достоверно? Не было такого разговора. Да, не было такого. В планах, может быть, там есть за сборную Казахстана. В планах сменить гражданство есть, но пока я не знаю ни на какое. А как будет в ответном матче? Что именно? Ну, насколько тяжело будет все-таки там большой стадион? По-любому будет тяжело. Такая серьезная команда все-таки и на выезде и так далее, без своих болельщиков, без такой сумасшедшей поддержки. Ну, если мы хотим чего-то достигать, то надо выигрывать такие матчи. Но шансы есть? Шансы есть всегда. Что для этого нужно делать? Играть от обороны или играть как сегодня? Нет, играть как мы всегда играем, потому что от обороны, мне кажется, что это не наша сильная сторона. Надо играть как мы умеем, в атаку, агрессивно, и только тогда у нас может получиться. Сегодня после 2-0, как думаешь, лучше было от обороны играть? Нет, я думаю, что надо всегда играть свою игру, неважно какой счет, ведем, не ведем. Я не люблю вот это, когда повелся, несу оборону, мячи разбивать, валяться. Это, мне кажется, это не про нашу команду. Мы так не делаем. Что скажешь о шансах? Сколько процентов? Ну, по сути, все начинается заново, ничья 50 на 50. 50 на 50. Потому что, да, это будет как просто матч за выход. Здесь еще ничего не решено. Главное, боязни нету, да? Боязни никогда нет. А почему вас рано поменяли сегодня? Я не думаю, так запланировано было. Поэтому... Травм ничего нету, да? Нет, все хорошо просто. Я просто что-то пропускал немножко. Было небольшое повреждение, поэтому... А в моменте гола что скажете? Вы видели? Я не помню, я не видел, и я не помню, что было. Сейчас буду смотреть. Нет, это... Вы не видели, да, что вратарь... Я видел, что вратарь вышел, и больше я ничего не помню. Пенальти был? Я думаю, что был, потому что там еще могло? Он принял мяч, все, забивай гол, он упал, поэтому я думаю, что его зацепили. Ну, Бобруй сказал, что был. Ну, если он сказал, значит был. А что по поводу болельщиков, которые начали бросать посторонние предметы? Мы же на йоге, поэтому это такие эмоции. Ну, ничего страшного. Заплатим штраф, наверное. Ну, вы знали, что в Шымкенте такие фанаты горячие? Ну, конечно, уже сколько раз такое было. Да. Ну, видимо, они почувствовали, что несправедливость какая-то. Но, скорее всего, следующий матч может при пустых трибунах пройти. Главное, чтобы он был. Да. А при пустых трибунах ничего страшного, мы будем играть. Вы готовы, да? Лучше бы пройти, да? Лучше пройти, да, и ради фанатов показать им, что не зря не бросали бутылки. Да. Спасибо. Все, спасибо. Түсір, Жандос, неғып тұрсың, түсірдім. Түсіріп әлі.